Imana kubyo yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nsabe umuryango wa Secretary Freddy, madame we ahaguruke atambuka ashima Imana, hanyuma turaza gukomeza ibindi. Imana ibahe umugisha. Muheze mikrofone. Esa himbazwe. Nari nzi ko na mama atambuka n'abo tubana na Binyegezi, mbese famiye yacu yose, famiye ya mzee. Nashanga nimba bishobora, nahize umuhigo ndavuga ngo Imana nibikora nzahagara imbere y'iteraniro ry'abera nshime. Mbere ya byose ndasenga kuko niko nabiteguye. Urakomeye Kristo werewe, ugira neza, utuye ahirengeye, uzutwumva Mwami Yesu, tubabaye tunezerewe, tuzatuguhamagara ukatwumva. Igihe twari tunaniwe ducitse intege twihebye, imitima itendebukiwe, tuvuga ngo biracitse, tuvuga ngo birarangiye, watubaye hafi, uradusubiza, udukomeza, udusubiza mu intege. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri ubwugamo bwacu Mwami, uri inkingi twegamiraho, uri umwivure twugamamwo, izuba ryaza ntirigira ico ridutwara, imvura yagwa ntiduhungabanye. Urakomeye mwungeri muzima, uzuturagira Mwami, ntutureke ko twona, ntutureke ko twandagara, amazi ugafata imitima yacu ukayikomeza amazi. Igihe twari dutendebukiwe wadusubije mu imbaraga, igihe twari twihebye wadusubije mu ikomeza Imana. Urakomeye, urakiranuka, icyubahiro nikikugarukiye. Ndagushimye ko wumvishe gusenga kwanjye, ukumva kwinginga kwanjye, ukumva gutaka kwanjye. Yesu we, umutima wacu urakunezererewe. Ndi hano Mwami, nuzuye umutima ufite amashimwe kuzo wakoze. Ni jewe Yesu we, cyagenda kuririra, mubwira ibiremerereye umutima, mubwira ibinyuzuye. Yesu we, nakugereranya nande, naguhwanya nande, ninde musa mucunguzi mwiza we, ese ninde naguhwanya nawe, nawe urihariye Mwami we. Yesu we, ndagushimye ko usohoresha uno munsi Mwami we. Nagambiriye uno munsi ndavuga ngo ubwo nzosenga, n'abavandimwe basenze, nzagushima, nzaririmba, nzagutambira, nzatanga ituro, amaze umutima waje n'umubiri waje n'abanje tukunezerere. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Reka mama banze, ndabona gushima. Yesu ashimwe. Tunejejwe no gushima Imana muri iki gitondo kubw'imirimo ikomeye Imana yadukoreye. Imana yabikoze nishimwe. Dushima Imana ituramukijeho abangana gutya, akaba ari ntagikuba cazutse gicika, ngo wenda abantu bacika intege bareke guterana, ngo wenda tuburaho dusohoreza amashimwe. Dushima Imana yaturagiye twese, katubonera uburyo n'umwanya tukabaha. Imana yabikoze nishimwe. Undi kandi dufite amashimwe yuzuye umutima, ni menshi ntitwoyavuga ngo tuyarangize, ariko turaba nk'abakonjoraho
tuzoza tuguma dushime uko bukeye n'uko bwije, amashimwe ntazohwema mu mitima yacu. Imana ishimwe. Shima Imana. Nsubiyeho gatoya inyuma, kindi cyumweru cyo hirya nateranye hano mfite nk'ibibazo mu mutima bishandabutse. Ari umwana wanje wari utwite, arambwira ngo byabaye yagiye kunda, ariko biratinda nterana hano ndasa n'utateranye, biratinda byamaze iminsi 2. Noneho ngo sohoke nsanga tibirakunda. Nja mu cumba ndirira Imana ndayibwira ngo Mana, nimba hariho kamwe noba narakoze keza kakakunezeza, ugira ico ukoze. Imana iramfasha irabikora. Shima Imana yampaye umwuzukuru usanga abandi. Imana yabikoze nishimwe. Bivuye ku ndiba y'umutima ndayishimiye, yarakoze. Twari tumaze kwiheba ariko Imana iradusetsa. Imana ishimwe. Undi kandi shima Imana kubw'iki kibazo caraye gikemutse. Hari za Yeriko imbere yacu zikomeye, Imana itazibura uko igira, Imana itameze nk'abantu ngo iceceke rimwe na rimwe, iraduteturura, iradusetsa, iratwiyereka. Ejo ibohora imbohe zari zibohe mu mahanga. Dushima Imana yabikoze. Imana nishimwe. Twebwe akanwa kacu ko kwaga kuvuga amashimwe, ariko yuzuye imitima kandi tuyavuze avuye ku ndiba y'umutima. Imana yakoze ico kintu nishimwe. Undi kandi tutaretse gushimira abakomeje kudufasha gusenga. Ni benshi babirariye ku ijoro, ni benshi babigendanye nk'umutwaro, baradufasha, turasenga, turirira Imana. Nukuri twarayiririye kandi nari nizeye ko Imana izayumva kandi igakora. Ndayibwira ngo niba hariho ikintu kimwe Fredi yoba yarakoze kikayinezeza imbere yayo, kimwe gusa ari kimwibukira, Imana irabikora, iratwumva, iramubohora. Hari benshi baboshwe bakiwurimwo, hari abandi bakomeje urugendo baraguma baboherwa na kure, ariko kuba Imana yarakoze ico kintu, imisozi yari imbere yacu ikariduka, inkike za Yeriko zikariduka. Imana yabikoze nishimwe. Imana ishimwe cyane. Ariko kuba Imana yarakoze ico kintu, imisozi yari imbere yacu ikariduka, inkike za Yeriko zikariduka. Imana yabikoze nishimwe. Imana ishimwe cyane. Esa shimwe. Magambo yose mama arayavuze, ariko ntibibuje ko ntasubiramwo, ntabishe murumva ko aryoshe. Mbere ndasoma, jewe no munsi n'ubwa mbere ngiye kurondogora, kandi ndibaza buraba n'ubwa nyuma. Sinza ndondogora ariko simvuga mpuruyaha muhumure. Sinzi kuvuga mpuruyaha. Munsomere muri Zaburi 107 1 no kuri 2. Ijana na karindwi kuri 1. Subiremo. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye ikabakura mu kuboko k'umwanzi. Amen. Amen. Mumva ko iryo jambo rikumbiyemwo amagambo yose nari kuvuga, iryo riratambutse. Icambere ndashima Imana yahaye Demayi gukikira. Imana ishimwe. Ica kabiri ndashima Imana yankirije abana. Uku kwezi kose gushize zantonda ku bitaro, nyasiba 2 ngasubirayo, nasiba 3 ngasubirayo, ariko shimye Imana ko bakiza ari bazima. Imana ishimwe. Kigira 3 ndashima Imana ko papa ari muzima, nubwo atarakira 100%, ariko ni muzima. Imana ishimwe. Ikigira 4 ndashima Imana ko Papa Brani ariwe sekreteri w'ijimbo ari muzima, yidegemza aho harari amahoro. Imana yabikoze ishimwe. Icanyuma soza
ndashimira buri muntu wagize umutwaro wo gusengera abavandimwe. Umuntu wese uzi ko yavuze n'ijambo rimwe akavuga ngo Imana ibatabare, Imana izi guhemba neza, ibaha umugisha. Ndashimira umubyeyi Revera, ibyo wakoze biri ku mitima, turazirikana neza yanyu kandi muri ababyeyi. Sinkunze kurira iyo ndi gushima kubera abantu bari muno hafi ya bose ndabazi, ariko nyine byashitse. Timugire none n'ubwoba bwanyu nico cyatumye narize, hari ibyabiteye. Ndashimye Imana ikidukomeje ibi bintu biba. Naratekereje ndavuga ati niyenda bamwe bazopfa, abandi bazagwara nyine imitima, bashira amahuzu ku mutwe, baba basazi, ariko twese turi bazima, murabibona ko dukomeye. Imana ishimwe. Kandi kuva ico kibazo kiba twarariye, twaramwoye, wanashima twaranambaye bishasha. Imana yabikoze ishimwe. Ko hari igihe ikibazo kibaye hari byinshi bihungabana, ariko byose byarakozwe. Hari abantu babinishimira kubw'umwihariko. Ndashimira bose ahari, umuryango we uri hano, Papa Logan. Ndashimira na Serugo, Papa Nathan, umudamu wari hano. Imana ibaha umugisha. Ndibaza ko baradukurikirana, barahagaze, barushijeho ubuvandimwe, baba ababyeyi. Ni batoya ku myaka kuri Papa Brian, ariko babaye se, baba nyina, baba abavandimwe be, baba n'umugore we, baba n'abana be. Imana yabikoze ishimwe. Navuze ko nsirimba igisirimba kivuga ngo walipo yapiga makelele, none Faustin azagicurange gisirimbe, Satani n'abambari be wumve ko batsinzwe. Nitumara Imana yo mwijuru wumve ko tuyishimye. Muri vision nemeje n'umuryango wanje tuzashiramo 100,000. Shanga yifuje kuvuga ijambo rimwe. Mwanya wagiye kandi dufite abashitsi kandi mwashimye. Imana ibaha umugisha. Curanga gatoya andi mashimwe muyashire mu biseke, n'abandi bafite amashimwe mwese, hanyuma izindi gahunda zizakomeza. Imana ibaha umugisha. Curanga gatoya mutambira Imana umwanya muto. Kandi gahunda umuntu nazosaba gushima zoza shima wenyine, apana ngo ashime hama haza abandi 5 ngo bashime, sibyo? Bizoza biba byiza kugira ngo dukorere ku mwanya kandi byose bigende neza, kandi buzuye amashimwe abantu bose, dukomeze dushima Imana dushira mu giseke. Curanga papa. Fatikanye gushima Imana, nawe ushima Imana ku by'Imana yakoze ku buzima bwawe no ku bindi byose. Imana ibahe umababa sisiba gucira kanzu, hari imigabo isijyananga zigapfa kubwawe, nagukijije igicumuro maze kubera agakisha tandukanya n'amahanga, guhindura ubwoko, nagukijije igicumuro maze
haleluya cyane, haleluya. Tuzamura ibiganza byacu. Amen. Bwana sifiwe. Imana ibahe umugisha, Imana ihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya wo kumva ibindi bikurikira tubanguka kuko umuvuga butumwa ko ndareba amasaha inze kumuheza isaha yose ikwiriye. Umwuka namufasha akayirenza, ariko ndamuha isaha yose. Bwana sifiwe. Amen. Reka nsaba abana bacu batambuka imbere babangutse. Abana bacu batoya munyaruke tubasengere. Abana batoya mubanguke, diakoni mubafashe mu mayira, bangubashira mu gatoya. Mubanguka abana batoya tubasengere. Aba nibo torero ryejo, nibo gihugu cejo, nibo majambere yacu yejo. Tubasabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana ibagirire neza, hanyuma bakomeze inyigisho. Bareba abo bana neza. Abana bato mutambuke mwese. Abana bose mubazane, babwire batambuke imbere. muhumirize abana batoya, muhumirize babasengere. Reka sabe pastori atambuka basabira umugisha w'Imana kugira ngo bagende baje kwiga amasomo yabo. Mwami Yesu turagushima, dushima igitondo cyiza cy'umugisha duhaye twebwe n'aba bana bacu. Warabarinze iki cyumweru cyose, ku ijambo ryawe rivuga ngo tureke abana bato baze imbere yawe, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwami. Tubasabiye umugisha Mana, bakure bakumenya, ubahe amakuru meza, ubahe kumenya ijambo ryawe, ubarinde indwara, ubahe ubwenge ku bwabo. Fata umugisha
hariho ndetse n'abandi bana bataserutse ariko ku bw'aba bageze amara reka umugisha wawe baje kuboneka reka umugisha wawe ugendane nabo ubarinde uku kwezi ubarinde uyu mwaka n'izina rya Yesu Nazareti tubagotesheje amaraso yawe reka imbaraga zawe ma arizo zibashe kugaragara no kuboneka mu izina rya Yesu Nazareti amen. muce muri iriya nzira baje kubigisha baje kwiga kuko ari Imana yawe dukomere Imana amashyi menshi cyane ku bwabo kandi izahora Imana ibahezagire. Aba ni abantu badasanzwe, ni abantu badasanzwe imbere y'Imana.